Enkora ya small claim yatongozibwaho omuramuzi wa kooti enkuru yaho Ima Justice Jesse Byaruhanga Rugema aha mbuga nkuru z'egombora ya Kyangwari. Omuramuzi Byaruhanga yabanza n'okurambura orunyiriri rw'abasirikare ba polisi na bwanyuma yarambura kooti aheeru kushutama hamwe na ofisi z'orukurura ekihome ekya Kyangwari. Omuramuzi Byaruhanga aine amatsiko ngu enkora egi neija kumaraho abantu obutiibwa abafere abarikwemerera aheeru ya kooti. Hariho abantu abakuba bari smart bajweza suiti ine amahurire bari mu compound ya kooti rero bakureba bakwete behindura abaramuzi behinduye ba roya behinduye ba kooti kiraka abo n'abazigu ba kooti kandi n'abazigu b'abantu ba burijo n'abashuma. Enkora ya small claims procedures terikuhurikiriza mishango y'okubanja gavumenti entaro z'amataka hamwe n'okubanja company ahabw'okuba terikwetaaga mutonganirizi. Aho sigaru naabanja omushahara n'imitwaro 10 omuramuzi owa small claim ashemereire kumuhurikiza akeeta mukama we omushango giza gukaho habwokuba okushoborora ahibanja lyaho sigaru eryamureeta mu kooti kikuri kwetenga okuza kushoborora yaba ine contract oba yaba atagine. For example, if you go to the LC chairperson, LC1, and you agree, and the owner of the cows agrees to pay the maybe a given amount of money, and that person puts it in writing, you can put that come with that undertaking to court under small claims because this person has agreed to pay. Ibura bwina manya ona rent yange kunsasura rent yange manyona yange kunsasura sente zange iwe genda hakoti oregistaringa omusango gwawe omuntu ogwo kutongana nawe ogwo kutonga bajja kumuha ebiro 14. Gashakwa Ambrose Nwagaba Katoto.